Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini u-subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Wena-ke ungalitholanga ithuba lokuya eMoses Mabhida kwi-first anniversary ye-MK Party, kodwa-ke ungakhathazeki, uzobona kulamavidiyo alandelayo. Sizamile ukuthi siyiKhaya TV2 sikuhlanganisele lawo mavidiyo ukuze ubone nje ukuthi kwakwenzakalani eMoses Mabhida. Enjoya-ke la mavidiyo.
Hallelujah.